Fungkaham jotno khapangni marketing songrok norokno haine hai kokborok ni tech entertainment YouTube channel lam sogo tini haine hai norokni bagai ketal deal tui phaika hingke norok join khai paidi dakti norokni bagai sell life kaisa haine hai je jara nangnai order khlaimano tini जों iPhone rokno tuinai lene bobo hai model boti hapai screen copy ngi tam boti abo use da khaiman kabang ko borok kabang ni question ngo ama ha angka bono tuinu haja sene bulk section bulk mane photo no godo iPhone plus ni tesen sengnai iPhone plus over grade D minus ngi tam bini order change of defect tong FC image destroyed mane besakangni camera destroy battery in cervix ngnak nungui mankana screen okay battery health 80 screen crack or glass broken major discoloration major dents minor scratch ingka obongka bini jeta problem ingke aje problem ni tamnani bobo जों photo नायनो गांगांkai je samabai mane khapiya na pia obahai seijakpano kaham no phayo mobile laiko ikonadi major scratch manai ko o jaga no scratch nukhana ingke iko kabai nukhana te box tongo bini obongkha iPhone 8 plus bujikata ingke awani aglo hingke te kaisa iPhone 11 grade C minus bini tam problem phadis nailene battery unknown BC image blur screen unknown battery unknown more than 3 spot white pads overno tino nai जों mobile order khlaido o mobile tamni bagai kalai hingka naidi bini battery bo change khlaijaka screen bo change khlaijaka bwskangni camera bo hamia te loose bo screen hini sao loose panel hini sao hingke जों atipano जों photo nai जों order khlaimano जों naina gangai to kaham no nogo hayadiba hingke pia QC no norok moi to khaidi QC ni mote no mobile shop painai hingka bahai mobile hingke koma haingnai ihi screen komok ngai tongo do tangai display bo change battery bo change hingke ningna hana hingka obo nahari mano grade C minus ni bujikada Samsung Galaxy S24 phone uknai do teka tongo Realme Pro Plus 5G tini bulk ni sing nailenai iko mungkin Android toni bisingo hingga sik iPhone haya sik defect phaya kaham no phayo ihi kesam khakisa nor back panel nugi mankhana hingke bini QC report nailen phadi camera bo genuine bwskani camera blur nai te ear receiver not working screen touch heavy scratch tongnai okay o mobile na hari mano bujigada okay teka tongo sinaro iPhone 14 plus B plus ni tini plus point tongo grade B plus dore plus point tongo bini tanginari o jaga jo to QC jo to mention mung sapano change krui jo to kaham nogiman khana sudu minor scratch normal signs mane kisa misa mane scratch tok nongi mano jemon rom dinong nang phunuknai tabuk jaga o mobile o hai condition tongnai te busuk kaham mangna hini iko uklok naidi USB type C ko USB port iko nangaro mo model number no nang tabuno logi no nini Google o thangai check khanai mano model busuk ka cham 256GB bo manai tongo nang iPhone 14 plus mobile bo kotor mannai iko ma haita mobile ningka hana hingka norokang bo contact khladi 34,090 টাকা COD সহ থাংকলানি mo 34,500 মানে
34,690 টাকা বাহাইটা ओमफ्राय Samsung J4 Plus agini model kecam ja agini model kecam no hamjaknai rok norokno harmano iko mobile ekdom fresh condition ओमफ्राय bini tam problem up to white spot tongoi mano screen copy ei obohaike no QC report nayo ओमफ्राय 13 Pro Max dङ 6S Plus dङ 7 Plus dङ Samsung Galaxy M55 Grade C mobile tam problem dङ loose panel dङ minor discoloration BC image large ni sijak dङ QC o ngesang tak photo nainai bobohai bini condition iko naidi iko nogi makhana phone to kaham no nge camera kisa ngota sik kham thayata taku koroksa kaikha Samsung Galaxy S24 norok order khlaina hingkai norok jepuro ang video o norokno offer phunugui tongo abo just limited offer norok apro narakma khe norok narakma no ulo tomungno narakna hini tonike a model norok marakma yangui mano aboni bagui ang jepuro video phunugui tongo apro norok order rwna bagui chaitokdi omonkhe Samsung Galaxy M55s je takhuk mobile je samani a mobile le orok kwrui single o tongano khakhayo nok nugui mankhana 7 Prime agini model kasam mo mobile busuk dam tongmani naini iko mobile je 7 Prime single thangi phunugan ang tao Samsung Galaxy S24 iko tongo 31,240 টাকা oboni hingangkhe photo nukla mo single mobile baka sungo daramoni photo la hinai mane oboni photo kwrui do single ni khai bulk ni khe tongo hingkhe bini QC nai nung mobile order ma khlainai box mannai iko box swijak tongo tei o jaga thangdi BQC report naidi tamo oro changing tong kono kwrui sudo major dents major scratch ni tong amahaita abo just mobile kachama kisa misa scratch ba phainai no teiha tongo Samsung Galaxy S22 5G 15,200 টাকা bini duita device tongo jaga ekta duita one device two device tongo good morning manai no bo loose panel ओमफ्राय अबोखाय Samsung Galaxy S22 5G 16,830 টাকা
Hingke aro Samsung Galaxy S22 5G kabangma model tongo Grade D plus rok tongo. Hingke aro device 1 device 2 tongo. Aro QC naidi phiaba o jaga naidi screen can be defected, screen repair cost reduce. Kokborok nangke nahar maya do tangi hingkangkai mo haina kangkai nini angkong nai mobile o defect fainai. Hingke teipa tongo S23 5G nugui mankha na puro kaham Grade B plus aboni bagui nangno recommend khayo Grade B plus grade A borok nahadi hini nai ang nangno recommend khayo joto Samsung ni do mahai narok nahana hingke sadi contact khladi WhatsApp tei hingke OnePlus nailain phadi ang live kisa tei ma muthago hachingo tangi hingke customer phai tongo ani shop o hingke naidi o jaga iko OnePlus Nord C 5G 12GB 256GB Grade E plus obo norok nahari mano nahana hingkai bini QC naidi o jaga Grade E ni mo tongo OnePlus 10 Pro 5G 4600 E plus tei kaisa ang je puro mobile offer rwui tongo do phunugui tongo phone rok nahana bagui chaitokdi ulo o hingka hingke maya wngui tongo 10 din romni khana rok nahana hinkhe jedino phunugo adino norok nahana bagui chaitokdi omo hai Grade B ni omo khai OnePlus 10 r mo puro kaham hingke tong kwbangma no mobile to OnePlus Nord 2 5G tongo office screen OnePlus Nord 2T 5G omo hai Grade C ni screen copy nai omo hai hingkai kisa laptop boi naidi phunukdi hini sao laptop nailain phai kisa Windows bo laptop norok nahanman.
nog nugui mangka laptop rok hingke mane kwbangma no tongo model hingke windows ni bisingo hingka kai norok nahana no hingka kai norok nini bagi hingka kai grade C rok tana hadi grade C hingka kai অনেক ডিস্টার্ব সিনারি স্পিকার নট ওয়ার্কিং রক পাইও মেজর স্ট্রেস হंगाय অনবাই গ্রেড বি না হাদি গ্রেড বি হंगाय নি কাহাमंनाय কমখাই আপেল নি গ্রেড বি নি 27275 টাকা আপেল ম্যাকবুক প্রো 2019 টাচ বার 4 Thunderbolt 3 ports na siyak nukna gomoni ke pur gorei battery missing battery perei hita ama haina ina hana nango iko ang like ditan mani obo kahamna grade bini 15145 টাকা obo 15 inch 4GB 1TB SSD plus 128GB SSD obo ni condition naidi working fine jotono touch keyboard bo fine touch pad fine battery fine speaker working wifi working webcam working touch are not applicable finger sensor not applicable keyboard light chung yamo okay major scratch on body up to 2 minor dents ini rok no giman khana major scratch mane gabang eble scratch rijak tongnai tani laptop o amahai 4197 noka 15 inch 2GB 500GB SSD grade C bini condition bahai keyboard not working keyboard mas namnai crack damage panel up to screen o spongnai sijak tongo hingke bini photo naine di bahai keda aba hemannai tena tongo Lenovo IBM bini naji speaker not working finger sensor not working wa keyboard chungnai loose panel major scratch on body more than 2 minor dents panel ota okay bini photo naine di photo ko laptop ga bahaynai okay refurbish hingkai omakai 6 month warranty chat pangno phunogano 15 ni bisingo tam tang 15000 o iPhone Apple iPhone 11 4GB 128GB warranty good 16490 iPhone 12 mini 18866 superb condition Apple iPhone 12 4GB 64GB 18781 Samsung Galaxy A36 5G mohajoton box ganang mannai Samsung Galaxy S20 FE fair condition Samsung Galaxy F54 5G super condition 15920 টাকা amti rokta 15000 ni selai pun gobang ko gobang model tongo mojotono warranty ganang 6 month warranty OnePlus Nord C2 rok tongo gabon bisingo norok Poco koroi Samsung tongo iPhone tongo jemon di 13 Pro Max 13 28800 super condition morok hai nrongi bagi kahamangnai ta Realme ni okay good condition
गाबस्रिना दरगari आंना मुसुंगा हंगांका आंबाय गोरोंदै मबाइल नाम्बार 9485479310 हामबाय।